Projekat Tanka linija Muzej nauke i tehnike je realizovao u saradnji sa Muzejem za istoriju farmacije Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kustosi projekta su Jelena Manojlović iz Muzeja za istoriju farmacije, zatim Svetlana Mitrović iz Etnografskog muzeja i Ivan Stanić iz Muzeja nauke i tehnike iz Beograda. Multidisciplinarni projekat Tanka linija je osmišljen sa idejom da se kontekstualizuje deo dinamične granice između leka i otrova, kao i da se ukaže na važnost saznanja, prenošenja iskustava i savremenih naučnih dostignuća. Fenomen granice između leka i otrova sagledavan je kroz prizmu istorije nauke i nasleđa, kao i širi društveno-istorijsko-naučni kontekst sa teritorijalnim fokusom na područje Srbije. Kad već govorimo o tankoj liniji, preciznu i definiciju i jasnu granicu između leka i otrova nije moguće odrediti. Ako u obzir uzmemo minijaturnu skalu, tada neki dobro poznati otrovi postaju lekovi, ako se koriste u pravilno određenim količinama, koji su mnogo puta manje toksični. Ista supstanca može biti neškodljiva, pa čak i lekovita, ako je data u jednoj dozi ili na jedan način, a otrovna ako je data u drugoj dozi ili primenjena na drugi način. Njena otrovnost zavisi od naše otpornosti i trenutnog stanja organizma, kao i niza drugih faktora. U zavisnosti od njih, svaka supstanca može biti toksična, pa i smrtonosna po čoveka. Priča o odnosu čoveka prema leku i otrovu i njihovoj upotrebi jeste priča o našoj civilizaciji, o našem odnosu prema prirodi i nauci i o međusobnoj komunikaciji. Izložba Tanka linija je podeljena u nekoliko celina iliti fenomena, ali je takođe moguće posmatrati hronološki. Mi smo se trudili da, s obzirom na temu koja je jako široka, da predstavimo neke najznačajnije fenomene i tačke u razvoju ljudske civilizacije, koje za današnje perspektive jesu bitne, jer danas zaista znamo da neke od njih jesu otrovne ili lekovite, a sve to potvrđuje i citat koji se nalazi na početku izložbe Paracelsusa, koji kaže da sve stvari jesu otrovne, samo je ta doza koja čini neku stvar otrovnom ili ne. I u tom smislu i možda najbolji primer jeste olovo, kao prvi metal koji je čovek obrađivao, koje je najmekše, koje ima najnižu tačku topljenja i koje čovek koristi od nastanka ljudske civilizacije pa do današnjih dana. Danas se suočavamo takođe sa trovanjima olova, međutim, to nisu prva zabeležena masovna trovanja. Ona su se dešavala najviše u vreme Rimskog carstva, gde je njegova proizvodnja bila identična 2000 godina kasnije u vreme Industrijske revolucije. U tom smislu smo na izložbu i prikazali predmete od olova koji su pronađeni na teritoriji Gornje Mezije, to jest iz Ilinacijuma, glavnog grada rimske provincije, i koji u stvari pokazuju tu veliku proizvodnju olova koje se dešavalo u vreme Rimskog carstva. Na izložbi je prikazan još jedan fenomen koji se tiče, recimo, radioaktivnosti. On je značajan jer u trenutku kad su ga pronašli krajem 19. i početkom 20. veka, slično kao sa X zracima krenula je planetarna opsednutost tim novim elementom koji daje taj čudan zelenkasti sjaj noću i onda je krenula njegova masovna upotreba
za svakodnevno, bukvalno za svakodnevne predmete koje su ljudi koristili, od paste za zube, do krema za lice, do vode koje su pili. Medicina došla do zaključka da radioaktivnost kao takva jeste užasno toksična za ljudski organizam, što danas naravno znamo sa apsolutnom sigurnošću da jeste, je potvrđena na osnovu zanimljive priče o ženama koje su radile u fabrikama satova i raznih uređaja za vojsku u Engleskoj, Britaniji i tako dalje širom sveta. Zašto žene? Zato što su one prosto zbog svojih tananih prstiju bile angažovane da koriste tanke četkice sa kojima su nanosile tanke slojeve radijuma na kazaljke, koje su naravno sijale u mraku, koje su svi želeli da poseduju u svojim kućama. U trenutku kad je cela priča postala malo ozbiljnija posle određenog vremena, jer znamo da se radioaktivnost kao takva akumulira u ljudskom organizmu, došlo je do jako loših posledica po njihovo zdravlje. Srednji vek smo posmatrali kroz istorijski kontekst, osvrćući se na Hilandarski medicinski kodeks, najstariji pisani rukopis vezan za srednjovekovnu medicinu i farmaciju. U okviru tog kodeksa nalazi se traktat o otrovima, koji je posmatran u jednom novom svetlu i za koji je utvrđeno u stvari da je prevod Aviceninog kodeksa medicine, odnosno dela o otrovima. On je dokaz da srpska medicina i farmacija ni u jednom trenutku nije zaostajala za zapadnom medicinom i farmacijom. Na svu sreću, u Srbiji nema baš mnogo otrovnih životinja i one koje su opasne, one su uglavnom i poznate, a to su zmije, šarka, poskok i šargan. Zatim žaba krastača, ali i samo ukoliko se dođe direktno u kontakt sa žlezdama koje se nalaze iza uši, odnosno sa sadržajem iz tih žlezda. Ono što je takođe značajno, to su insekti, zapravo pčele, ose i stršljenovi, ali one su dokaz da su kod nekoga potencijalno lekovite, a kod nekoga mogu biti i veoma opasan otrov i dovesti do smrtnog ishoda. Clostridium botulinum, bakterija sa izuzetno jakim toksinom koji proizvodi, a to je botulinski toksin. Svetska zdravstvena organizacija kaže da oko 1 milijardu ljudi svake godine potraži zdravstvenu pomoć upravo zbog trovanja nekim tipom ovog toksina. Ono što je poznato u savremenoj medicini, estetskoj medicini, to je da je jedno od najkorišćenijih sredstava za ulepšavanje i podmlađivanje. Ljudi nisu svesni da korišćenjem ovakve metode unose male količine veoma jakog biološkog oružja, odnosno toksina, i da jedno zrnce veličine, kristal veličine zrna peska može da ubije 9600 ljudi, a 4 kg ovog otrova može da ubije sve živo na planeti. Flora Srbije je izrazito bogata. Smatra se da 70% svetske flore se nalazi na teritoriji Srbije. A to bi značilo da postoji veliki broj otrovnih, ali i lekovitih biljaka, odnosno biljke koje su istovremeno i otrovne i lekovite. Gde je ta granica koja razdvaja njihovu otrovnost od lekovitosti? Najznačajniji predstavnici ovih biljaka su tatula, bunika i velebilje. Možemo ih nazvati i crna trojka, zato što su poznate od davnina. Među njima se još nalaze i ricinus, pa onda mrazovac, pa zatim jedić, ali i još mnoge druge biljke. Ono što je značajno, to je da se neke koriste od njih još od antičkog perioda i još od tada su poznate, a naravno kasnije se razvila još veća upotreba ovih biljaka. Sve ove biljke sadrže u sebi aktivne sastojke koji su preslikani
i danas se koriste u farmaceutskoj industriji za proizvodnju lekova. Opijumski mak je posebno značajan po čuvenom opijumu, koji se dobija zasecanjem čaura opijumskog maka i curenjem belog mlečnog soka koji fermentacijom postaje sirovi opijum pretvoren u hlebčiće tamne boje. To je sirovina za dobijanje alkaloida koji se koriste u farmaceutskoj industriji. Jedan deo izložbe je posvećen otrovima, odnosno lekovima u našoj tradicionalnoj kulturi. Tokom i čak u ranijoj prošlosti, u 19. i 20. vekom ili ranije, u seoskim, čak i u gradskim sredinama postojale su osobe, uglavnom ženskog pola, koje su se bavile magijom. Također, oni nisu verovali da u njih da postoje razne bolesti i verovali su da te magije, čini koje te žene pripremaju mogu da ih izleče i da im donesu bilo kakav boljitak, što znači što u ekonomskom, što u ljubavnom, što u zdravstvenom smislu. Te žene su bile veoma cenjene i svi su ih u mestima gde su živele, su ih se i plašile, a i veoma su ih poštovale. One su pravile razne tekućine, razne prahove koje su se koristili za, možemo kažemo, da bi bilo uspeha u ljubavi, koristio se prah od mrtvog slepog miša i to su devojke stavljale uglavnom momcima da bi se oni zaljubili u njih. Najpoznatija gospođa koja je trovala po Srbiji je Baba Anujka, koja je iz Vladimirovca, koja je otrovala između 100 i 150 ljudi, a osuđena je samo za 2. Nije čak ni celu kaznu odslužila zato što je imala previše godina i sa 98 godina su je pustili kući da bude. Kod nje je bilo važno, uglavnom su stradali muškarci, dolazile su žene koje su imale razne probleme i ona je samo pitala koliko su teški. Za spravljanje raznoraznih tekućina koristili su se predmeti koji su bili u svakodnevnoj upotrebi. Znači nisu postojali posebni ni lonci, ni merice, ni ovo, nego ono što imaju u svojoj kuhinji, to se koristilo za pripremu tih lekova i otrova. Nekad je taj lek pomagao, a nekad je bio i otrov, to govore razni zapisi koje mi imamo na terenu, znači nešto što je nekom pomoglo, drugom nije pomoglo, pravili su isto razni melemi koji nekome izleče bolest kože, a drugome spale kožu. Ono što je u našoj opet tradicionalnoj kulturi veoma zanimljivo, za razliku od drugih naroda, kod nas su se tim pripremanjem tih tekućina, tih bajalica, tih magičnih napitaka isključivo bavile žene. Nigde nemamo podatak da se time bavio muškarac. One su čak išle po planinama, sakupljale razne travke, minerale i onda to mešale i pravile te tekućine, odnosno te napitke koje su dalje davale i koristile. Muškarac se pominje samo retko kada je on išao po poljima i brao to bilje i donosio te minerale koje su ona koristila kasnije, ali i o tome ima vrlo malo podataka. U kontekstu izložbe važan je i pravni okvir. Kako, kada i na koji način je regulisano držanje lekova i otrova u Srbiji? Ono što znamo da do knez Miloševe Srbije takvih propisa i nije bilo uopšte. Međutim,
tokom prve samostalnosti i prve vladavine kneza Miloša pojavili su se i prvi propisi. Zapravo, prvi državni apotekar Pavle Ilić je poslat u jednu inspekciju zato što su se lekovi i otrovi prodavali u bakalnicama gde su se prodavale i namirnice za ishranu. Pa je utvrdio da kod Vuleta Bakalina, kako kažu u izveštaju, on meri sičan tamo gdje kafu i šećer meri. Dakle, sve je bilo pomešano i doneta je prva uredba, odnosno propis, gde je zabranjeno da se lekovi i otrovne supstance prodaju u bakalnicama. Tek 1865. godine pojavio je se prvi zakon o apotekama, apotekarima i držanju lekova i otrova i može se reći da je tada sve u potpunosti regulisano. Malo pre tog zakona doneti su i krivični propisi koji regulišu trovanje kao zločin. Cijanid je poznat još iz antičkog vremena iz vladavine cara Nerona. Odnosno, cijanid se nalazi u listu lovor višnje koja je danas prisutna po parkovima i dvorištima kao dekorativna biljka. Lovor višnja u svojim listovima sadrži cijanid koji kada se potope u vodu otpuštaju cijanid i ta voda postaje otrovna. Međutim, ono što je strašno i šta nas je podstaklo da pričamo o cijanidu na ovoj izložbi jeste upravo gas ciklon B korišćen za vreme Holokausta koji je u stvari tu sastojak gas cijanovodonika. Ono što je još strašnije to je da je upravo ciklon B proizvodio ikad najveći farmaceutski koncern koji je nastao u periodu između dva rata u Nemačkoj koji se zvao IG Farben sa sedištem u Frankfurtu. Taj koncern je poznat ne samo po proizvodnji gasa ciklona B, zbog koga je stradalo preko 1 milion ljudi tokom Holokausta, već i zbog toga što je to bio prvi slučaj, prva situacija gde su se ljudski subjekti koristili u toku kliničkih ispitivanja. Pervitin je ono što je nas zaintrigiralo isto tokom rada na ovoj izložbi, zapravo to nije ništa drugo do jedna psihoaktivna supstanca, odnosno metamfetamin. Ono što je značajno za pervitin to je da se tokom Drugog svjetskog rata koristio za nemačku vojsku, ali je koristila i čitava nemačka nacija. To nije promovisan kao lek, bio je u slobodnoj prodaji i korišćene su različite reklame kako bi ljudi što više koristili ovakvu jednu supstancu. Bili su različite reklame koje su promovisale da se može koristiti za popravljanje raspoloženja, za dodatnu energiju da bi se bolje radilo i funkcionisalo, u rekonvalescentnom periodu da se brže čovek oporavi, a moglo se zaključiti samo da je čitava nemačka nacija, uključujući nemačku vojsku, pa i samog vođu, bila pod narkoticima.